wala kya la check enrollment update status beda telephone ko par ke la 14 digit enrollment number to na ko to kala non mai ke lapen undet lapen ko tok na ko na tok tang undet la ke kep sa tong na ko ngi non ma por tok bom na tok tang undet la te kep sa tok undet la sami long na si dia na ko tok tang lo sami long dia lo giờ so Aadhaar bank ke rejected la नहीं था जो सी सक्सेस पति के सुन लाएंगे